If ngizobe ngiyi-one, ngiyanipromise ukuthi next episode izobe better, much better than this one. Kwamele uvuke ekuseni guys, uvuke ekuseni yabona, uyenze into nje yabona, uclean ijaridi because anenzi na-next into engingathi isile ekhasi kanti nekusize endlini uclean-a ithi isizibaleka la asizithandi guys. Yangithola. And then other things eyenza ukuthi vele singasitholi isifana ukuthi asifuni ukuyesikela isikela kafethu asitheli isikela ngeke uzothi unabe-3 ukuthi uqedile isikole hayi aqedani isikole banabe-3 hayi khuluma kanje mara mane-3 asiqedanga isikole bafethu like asitheli isikole asitheli. So mina-ke according to express yami ukuthi because nami kudala ngisho phansi ngingasitholi isibani ukuthi guys we don't stay motivated while we are job hunting. Ngithola ngizoya fandaha ngiyo-job hunter ngithola ngiye kusasa and then ngime 6 months angisa-job hunt ngithola angisamaketi nokumaketa like I understand. Ola, thank you guys for joining us once again. It's your boy Tunim Session that mnyama ngaphandle bemhlophe ngenhliziyo wathi say show mnyama bareke Galaxy Boy bafethu. Yeah, fanaka ngiyi-one bafethu mara ngiyadaku or ngithathe as like ngidoma ngithi thank you for joining us. Angithi angikho-one yazi nabo camera lady, cameraman ezinjalo. Yeah bafethu so today ngiyi-one nangithola ngiyi-one fandaha. Ngayenza ama-arrangement bafethu nabantu ukuthi bazwakale so-shy podcast like ama-guest nama-co-host so like uthola ukuthi baba busy ngesikhathi sokushoot yabo. If siyaplana ukuthi okay kusasa sashoot and then ngesikhathi sokushoot umuntu uba busy uthola ukuthi umuntu uzothi uya ku-job interview ayikho into engizoyenza yabo, ayikho into engizoyenza. So ngiyabona ukuthi if ngizomela abantu ukuthi ngishoot ngizogcina ngingashutanga yabo. So sayachobekisa bafethu la sigcine khona. Yeah and ngiyabonga ngesupport bafethu nisibonisa yona ikuringasi ngama-comment kuma-socials. Yeah into igrand ngijabulela riding bafethu like ngiyabonga ngiyangithathi ngathi into encane into ebhaya ngithola keep on liking, sharing, subscribe if also awusubscribe and ubhekelele yafika la le video angazi umeleni subscribe riding ngithola subscribe asazokulethela into ezigrand ikuringasi. Yeah iringasi with umsesho lena bafethu. And then nale episode le bafethu le ngisho no-artist yeah abantu like guys yeah like bayithokozela like bayijabulela bafethu like yeah ibonge twist like yabona intwana ezibhaya lo ngithola zazwakala kimi like ngithola sesifunanyana ama-advice ukuthi understand ukuthi zingazitholi ziloku lento leyo ukuthi ziloko zibhemana namapipe into engapheli yabona into ezinjalo because nazo zi-aware ukuthi mazisuka kupipe yabona zophelelaphi yabona. So yeah bafethu so today ngifuna siringe ngikazi guys, ngifuna siringe ngikazi ama-challenges esifacana nawo like kuma-unemployment yabona into ezinjalo, dropping out esikela yabona into ezinjalo. So my first question ukuthi like why so many young people like Pretoria South are struggling to find jobs? I understand. So mina-ke according to express yami ukuthi because nami kudala ngi-job hunter ngingasitholi isipani ukuthi guys we don't stay motivated while we are job hunting. Ngithola ngizoya fandaha ngiyo-job hunter ngithola ngiye kusasa and then ngime 6 months angisa-job hunt ngithola angisamaketi nokumaketa like I understand that riding and then ngivuka ngo-10 okay angibhemi mina but ngingibhema ngithola futhi uyavuka ngo-10 uyobhema ipipe. Mawuvuka ngo-10 uyobhema ipipe already sowukhathele kuyoba kusasa vie
kuba inti-1 uvuka ngo-11 uvuka ngo-9 mara mawuvuka uyobhema uyakhathala, uya-understand. Akunento uyenzanyana like okay awusebenzi-ke galagala uspani. Ungavuki wena uvuke ngabo-10 ukuthi awusebenzi, hayi. Cause kunento ngiyinothisile nginomacala, umacala ami nokile athi ukuthi ivuke ekuseni. Nanoma if bekavukela insango vele. Bekavuka ekuseni ngawo-6-7 angithola. So kube nalela langa lokuthi uvukile ekuseni ahlangana nomuntu obuyava ukuthi ubuye eboxa lo muntu uzofuna umuntu ekasi. Eboxa bathe hamba ufuna umuntu siyashoda yabo. And then ahlangana naye lo muntu lo ngoba why uvuke ekuseni angithola. And lelo langa makebhizi achanyela ibala la. Bavela time man nangu boy. Kanjalo sika bathola isipani yabo. So kwamele uvuke ekuseni guys, uvuke ekuseni yabona uyenze into nje yabona uclean ijarit because anenzi na next into ngiyothisile ekhaya like nokusiza endlini cleaner ithi isizibaleka la asizithandi lezo, asizithandi guys angithola. And then other thing eyenza ukuthi vele singasitholi isipani ukuthi asifuni ukuyesikela, asifuni ukuyesikela. Isikela bafethu asipheli isikela, ngeke uzothi unabe-3 kuthi ucedile isikole, hayi asiqedanga isikole banabe-3 guys, hayi ukukhuluma kanje ne mara mane-matric asiqedanga isikole. Isikole bafethu like asipheli isikole guys, asipheli isikole ngithola. And then into eyenza ukuthi mase sina-matric sithi sicedile isikole inkulumo esizithola ekasi, inkulumo ezithola ikasi ngoba masihleli nalama-grootman wethu ekasi ane ama-grootman utho ukuthi ama-drop out because most of ama-grootman ekasi ama-drop out angithola. Azoloku bathi hayi isikela nanoma ungayisikela ntwana ngeke usithole isipani yangithola, naba abomsesho banama-degree mara naba basipani yabo. So ney'ntwana ey'ncane zikhula zinaleyo mentality ukuthi nanoma ngaye evarsity ngeke ngithole isipani. That no guys, no. Ukuze ubone ney'ntwana ey'ncane zingaqali namabhizinisi it's because azinayo lento leya like ngizothini-ke leyo nkulumo isuka kuma-grootman ukuthi hayi uyangithola yesikela esikela cause uma yesikela evarsity uhlangana nabantu bafethu abantu abacabangayo guys, abacabangayo abangavukeli like ama-substances angithola, abantu abathenka straight. So labo bantu labo guys like bakufakela izinto uyafunda yangithola, bakufakela indlela zokwenza imali grand, I understand. So wena mawuzothi i-matric mawuna-matric uthi ucedile isikole like awusayina sevarsity ufuna isipani like uyabona angazi ngizoyibeka kanjani. Iy'ntwana zethu bafethu zibekele kuni nina ama-grootman asekasi, ama-young adult asekasi angithola babheke kuni mara nina manisasenalo mentality ukuthi after matric isikole siphelile izobhayisisa iy'ntwana zethu angithola. Yeah, and then i-social media guys, other thing is social media. Abantu ababhaya mina mangikhuluma nabo bathanda ukungitshela ukuthi i-social media iyasimosha. Hayi guys, okay inokusimosha ngokuthi isifakele ama-peer pressure ngithola. Sesibona ngathi i-life yamsesho i-grand. Angithi umsesho unokuthi ukuthi uposta la a-grand khona, understand? And then everyone assume ukuthi hayi man umsesho grand angithola. And then umuntu aqala ukuzikompara nami, makazikompara nami and then mina uthi ukuthi vele like ngiphosta la ngithola like I understand into engiyikhulumayo. And then wena uzikompare nami ube naleso stress ngento engekho ngithola, ube ne-stress ngento engekho. Yeah vele uzube ne-stress ngento engekho. Umseshweni ayicabi nalento lokuthi wena ukhompyutha naye ufuna ukuba and seyizoba ku-competition. Umseshi makaloku aziphostela
Kubingathi yabona ulokhu uyawina mina mzuzu yena iyazipostela ukuthi vele ukuphosta into enormal yabo. So i-social media imosha la ukuthi abantu bafuna ukuphila i-life abayibona ku-social media, like i-life abanye abantu abayibona ku-social media. Ngiyangithola isakhona. How many minutes? Oh, yo, ngiyaqeda nje. Oh, ngiyangithola. So like i-social media i-grand ngelinye iside cause ungazenzela abafethu uyenza izinto like ama-vlog uyabona into ezikhona no, uyangithola uyashayela i-vlog uyangithola post abantu bami bazoyithanda i-content yakho understand like ucala kanjalo uyangithola and yonke into inesicalo uyangithola. Ngeke uzofuna ukuvela ucale like yabona ngamakhamera ukuthi uzoshaya i-vlog, hayi i-vlog ayishaya ngefoni uyangithola. And kuma-socials kuma-TikTok lokhu TikTok bayathanda ukuphosta into zemsebenzi yabo, bathanda ukuphosta izinto zemsebenzi guys ku-TikTok bancaza like hayi yabona ngiyascrolla ku-TikTok ngiyaspenda uma 30 minutes 1 hour yabona, yeah 30 minutes. So ngiyabona job opportunities bahlezi bapostile so like ngithola uya-apply nakuma-online uya-apply ngithola uthole isipani through what social media yabo. So like otherwise i-social media guys i-grand i-social media akunakuthi ngiyangithola i-social media i-grand kuya ngokuthi wena kahle kahle uyisebenzisa kanjani, mara mina ngesayidi lami ngithi i-grand i-social media yabo. Ngoba naku lento dayile ngiyenza ngiyifaka ku-social media, I understand. Now ungayenza something ngifake ku-social media ngithola abanamabhizinisi bawa-promote ku-social media. So sinethi thina ingcondo yethu yekasi like yabona cabanga izinto nje ezi-negative kuphela yabo, cabanga into ezi-negative kuphela mara angimblame guys, the way enikhula nibona izinto zenzakala ngakhona yabo. Mara dayile ngile into kwamele siyi-change ngithola, kwamele siyi-change like umuntu angasabi ukuza ikasi guys, nalabantu basemasaba bangasabi ukuzwakala ikasi, I understand. Sibe grand sibe mjojo yeah guys, iwona yazi first time yami ishaya i-episode ngiyi-1 so yowakazi guys like yeah. So izoba khona enye episode guys, ngizoba ne-guest or angazi co-host angazi if ayikho right ngizobe ngiyi-1 until vele yabo kunabantu isobe sishaya right. Mara if ngizobe ngiyi-1 ngiyanipromise ukuthi next episode izobe better, much better than this one. Yeah, so yeah, ayivale mfana.